Brzezinska je tu imao. Brzezinska je tu. Ako ne. Ajde, Alekso! Поръчай ми ги тия двете ги поръчай. Поръчай ги за които kako bi nastavio. Drvo se vratilo sa Ode prstije noć. Ajde, Alekso! Bravo! Bravo!
Що я лупа толку? Це перша лінія. Рафаел Андрейко. Браво! Ай, браво, браво! Топка, Луке! О, твоя топка! Добре сформено. Може висив! Браво! Става вижди како им ги блокира. Точно и нога става точно. Рафаел Андрейко. Браво! Браво! Ой! Браво!
pomoći bene. Na polisto che pretende to sve da. Tamo se igrače ovaj. Imaš i koroni zaklada ima. Vratno neće. Yes! Yes! Ekipa na Horizont Fox povedala su 1:0. Foul Horizont Fox. Da, polugo ga javama ne može. Bravo! Ajde. Ajde! Ne da dribla. Patistite greške od njega. Dva primjera od čekva. Bravo! Ajde! Ajde! Bravo! Idi! Hvala ima. Hvala ima, Žaljev. Ajde, Stef! Oblisku. Ede. Prazan. Dalje. Bravo! Povlicku. Ovo je seljačko. Da vide nema stasu, otkupljava od malka. Treba odnesava u centar. Ma ne je bitno koji se trče, da je ova reakcija to što treba. Nema kontrola, da kaj je. Ajde, Stef!
Da nemoj, brate. Играть на край. Ovo je još jedan najslavite sudi, dragi naša, ja ne znam. Браво, Алексо! Ovo je još jedan neko što sudija ne zna, kaj se da Браво! Kriminal. Ajde! Iskina po... Tekneo nekaj. Tukaj ima gdje? Levo ventilator. Idi, šut! Bravo! Bravo, bravo! Može od Makedonka? Zapaleo. To je duel sa telo, ni Soraka, ni Soraka. Ej, bravo! Ovo ja prigruvačam. Turfal, Horizont Fox. Така е, браво! Браво, браво! Ajde, ajde! Druga! Bravo, Alekso! Akumuliran faul, Horizont Fox. Bravo, Noveski! Така е, браво! Ало! Потека последната минута од првата. Браво! Nema rekade, kažem. Horizont Fox, četvrti faul. Ovo je zašto je vreme? Zašto? To radi, to telo, to je duel. Fabrica na jedan su od tela. Ave, brate, ja sam Mario. Ovo je Bavarska da ne pređe. Kako što ima vrskare? Koji se go putna? Kako što ima vrskare? Ovo je cijelo restauracija se gradi ovdje kao. Na jedan kako može da nije faul? Oj! Абе, добри никош не било дојде еднаш кај 6 месеци, можда беше тоа недобре бандитон од Петрохемија, или како се вика. Со него, со Така е, Новески! беше Македонија, беше Петрохемија, како Ajde, bravo! Антони Никол, Horizont Fox, 0 спрема 1.
Ovaj potik ne znam da bi igrač, da li je ušte nešto. Ovaj ovdje crni je bušere, nije se najslabih koji te igra za nešto. Zglupite ovaj budeš rana strana, koji se smeje. Znaje, kaj. Broj 3, 4, 5. Sada disko za veterana.
sekund ili 2 minute. Ovo je gotovo, po minut. Prvi faul Andrije Nikola. Nema pedbe, alo. Aj, sa zakryli za mną. Aj! Šut! 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 Bravo! Ale Noveski! Fale, fale. Prvi faul Andrije Nikola. Govna da jade. Alo! Tor žut mu je. Zašto mu dao na beliju? Ajde, ajde, dobro! Brzda ti nam treba da natjera. Zašto na beliju mu dao žut? Ajde, ne trebale. A ovo je što sviri drugi on. Tor žut mu je bre, treba crven da Ne mu dava nego na drugi on mu dava treba. To je nego nek dobre kaj veše. 2 minuti i prošle, tor žut mu je. Prošle, tor žut mu je. Na bilje. Sudija, govna da jadeš. Pa do svega 100 trebaše da daj žuti ako je za primjer. Seljak. Čovjek, pa ću mu reći zbora? Sudija, majmune. Prvi faul Horizont Fox. Dve krenu. Samo ne zna na kogu. Pa sad? Butаше odom, neka to, neka ga butаше. 5 metra ga butаше. Udri ja do njegove, 5 treba da se stoji. Bravo, odlična topka. Aj, bravo!
Bravo, bravo, ajde, ajde, ajde! Ja, Je preteruo. Ne od prelaske. To je faul Horizont Fox. Ko će biti? Gdje završi? Vidi. 20 minuti. Ne vidite prvo da može onaj da igrate ovo je iznos. Ako je bilo naš ovo je. Bravo, Alex! Daj mu žut! nego stigneš u svakom prikazu. Ne više. Jednog metra mogu ispred. Ako se otupe ne znači da ga treba da sviri za njih. Ne gleda Realno. stiže, ni on dika ne motiviraš. Stvarno go stigneš. Ne gleda, ništa nije Ovo je dva žuti mu dala, pa ja po ništa. Gledaj tamo kako go stigne. Ilija si izgubio Silija. Ne im popuštaj, sviri realno, be, more. Subleči je trenjerka da sramota. Sramota to što go nosiš na grbo, be, more. Se idiju. Slepec. Ne igra do temnica, se gleda. Ne gledaš ovo? Ne 2 minuti za šumove, pa 50 trebaš da se ja tak vidimo da si idemo zborува. Дай го дресno treba, Rabula. Poblisko, poblisko. Pet faul Andrej Nikol. A učiš od drugog sudija. Mentor mu je to, mentor. Kako ste gledali, da, dobro rezultat. Ja sam da ne mi dođe sporta. Ne smica, neka ne se optimno. Idi! Aj! Dobre, dobre. Idemo do dresa. Ne gledate, Sonočar je, ne gleda. Za
Sunce ima noće. Prestanete fatiti. Evo vam voda. Ajde, 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 ajde! Šut, šut, šut! Dobro, dobro, šutiraj pa ne! Nazad! Ще нещо тръщат време, за да почнат да играш да играт овдека. Idi! Bravo, Alekso! Probaj, Verođa. Vice, probaj nešto. Šutice! 3-4-5. Daj nas goljati. Триники командирника вече сега стай долу. Петлика помина. Ajde! Ete ja! Idi! A! Дай му 2 минути, бе, гледаш ти сборува. Що? Сега не съм я судия, а? Еска плачеш бе. Признай ли ga sam ovo? Ne sam ja судия. Еска плачеш бе. Не плати за дес. Aj, maš pet, daj. Ете я! Treća organizacija Fox. На топка вгазна, ей. Čista topka, ve! Mam bez tudi, sa strane desno poteže. Ne vikajte mnogo da što ima slušalke. Ще ви дай 2 жълт картон, ще ви дай. Ajde, ajde, ajde! Ajde, Alek, ete go! Dobro, dobro. Топкане на никови позивни се пролане. Šut! Šut! Aj! Bravo! Bravo, bravo! Ajde, 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 ajde! Aj! Bravo, bravo!
Jedna do poprzeczki nie gotowa. Bez faul, bez faul. Tea! Bravo! Bravo, Teo! Nije da njemu igrano Storno je ovaj, karton. Andrej Niko, četvrti faul. Lijepa, ili 2 minuti nešto napred. Ajde! Rogaj! Ajde! Octavu! Palja, ajde! Ajde, 5 sati. Ostatnje vreme da si trošio cijeli sve. Čekaj, ti izađe. Tuka, tuka. Ajde! Malca. Daj mu karton, be, alo! Si pravite mu avete jedan sat. Ne li ne treba tu zboru? Karton, be, alo, karton! Ne li za zboruvanje? Imam seljaka da treba. Peti faul za ekipat Andrej Niko, sekve naredan faul, šut od 10 metri za drugата ekipa. Така почна, čo? Bravo, golman! Ne, imamo, tu ga je vamo. Jedna presečena odavde. Tamo cijel tad igra. Hvala imaše prethodno. Možemo ga sviđu. Poblisku, poblisku!
Šesti fol penal za to, pa mnogo. Kako fol, ajde da ne sam pa. Za koja malski klub nikoš ne osvijel turnir. Pač im se padne, Jack im se padne. To se uvori ti pa nema dosvijati. Evo zbakli. Nema radan sve za šefu. Ne mora, ne igraj pošteno. Ne malski klubove. Kako se? Koji beše fal? Ovo li je fol? Gledaj realno svašta. Aj Bože da te pa pokuša. Dobro ti vidiš što džamper ti igra. Nikoga, što Jack taka izgubija, što Panter izgubija, malski futbol, ne se presu sila. Igraj realno. Ne beše faul za penalno. Završamo sat minuta. Daj gol. Sami ste! Četvrti faul Horizon Fox. Prelaz Andrej Nego Horizon Fox 0-1. Ja rekao ono nema jedan golem 9, včera je 8, 11. Nije posebna igra? Kamper posebna. Za mene ti je sve Dva gola pije.